Angiphinde-ke ngibingelele babukele emakhaya. Umhlaba wonke ngifisa nje ukudlulisa na umoya ongifikele na umoya ongibambile. Mangalenzi iphutha ngithi izolo. Ungibambe nje wangibamba wangiphindelela. Lo ukuthi nayi lenyanga yabomama bakithi siyaphela. Bengibuye ngathi-ke ngicela nje ugogo yedwa afike la ngolesithathu. Ngizomenzela-ke nje ufefe ngimthathe ngithi ngiyamcoshela nje ukuthi avike indlala ngoba hayi indlala ngiyifuna ukuyibona ngiyayisaba nje ngiyayisaba namanje ngisasho indlala nje anginabudlelwane nayo kodwa-ke manje sengifikele umoya ukuthi no ngizobathatha nje babe bathathu bazoba bathathu bengingahlelanga sizwe sikaMthaniya noMageba mphakathi wonke wala eNewcastle bengingakayihleli nje kodwa nje into engibamba izolo especially ngase ngithi cha ngoba into mayifika ekhanda kimi noma engqondweni kimi ngiyayingafuni ukuthi ihlale isikhathi eside noma ngiyayingafuni ukuthi delay. That's why I choose ukuthi ngolesithathu lo lesiya kulo nje kuzophela inyanga labo gogo nje laba bobathathu bathi ngibenzele nje ufefe lokuthi ngibasize ukuthi bavike indlala phela ngingakhulumi ngokuthi indlala ngiyayizona kodwa uthothi abantu abala eduze kwami hawu liyabhubha. Wena Nkosi uyasi wena Nkosi uyasi wena Nkosi Bantu Rami. Ngibonga kakhulu namhlanje. Nampa abantu abami sadibana endleleni abasemajubane. Sadibana nje kwenye indawo sonke emthandazweni. Base bangibiza abantu bazongilethela ukudla. Nakho-ke namhlanje yikho lokho kulapha kwami abangilethele khona. uNkulunkulu ngiyacela uShembe unyazi lwezulu abakhumbule abandisele nabo. Nkosi nibusise. Angibona munye angafaniswa nawe wena Nkosi uyasi yabona semusimeni impela ngathembe wena Nkosi uyasi gijima wena Nkosi uyasi wena Nkosi. Ngithi zobe sekukhona abantu masifunda yibo senze ulethe report nje radio sosho mama Ntsama uyabona Singakhuluma ngiyayibongela ngosami kakhulu ngiyabonga kakhulu lokho selikwenzekile ngathi ngakwenza nakwabanye bengalindele lutho njengoba ngiyibuyele ekufeni ngifika izolo ntambama nakhona ngingazi akapheli nensuku bathi kumele ngilinde ngedwa isikhathi eside kumele kube imali 14 days ngihleli yebo kodwa ubambekile cha ubambekile ngoba nekhanda ngathi manje liyaphambana ngazi kanjani kodwa nje cha khona kubi impela ngiyabonga uNkulunkulu ngathi nganibusisa nigcine niqhubeke nenze njalo nipha amandla nje nibathele face kukhona indini ngibale ngisiza abanye futhi ngabi imida ngiyibongela kakhulu uNkulunkulu anibusise ngiyabonga bengalindeli ngiyabonga uNkulunkulu sezokusiza senjalo nakhala ngikhumbule ebusuku hey babelenza uhlelo bo number 1 lakhala bengalali nabantwana nababekho-ke baleka nje bathiwa siya bengabi nami isikhathi eside baleka amazulu athembelona nathi sembelona haleluya nathi kanjalo sembelona amazulu athembelona
Sembelona Zulu lemfihlakalo ubabudlamini nomfowethu ngalokuphile camera bese kuba yimina ngathi mangabe sibuka isimo sasesivumelana ngokuthi ke obesinomthandazo ubukade useplaza ngolesine ubabudlamini wayesethi ke ucela ukuthi anikezwe imizi emithathu azokwazi ukuthi ayilekelele ngokuya ngasethunjini wase sibuka ke isimo ukuthi ke nasi isimo sesivele kwaze kwabaningana so sasifisa ukuthi ke kule mizi emithathu ayikade eyicelile sase siwufaka nowala ekhaya wayesesiphoqa isandla ubabudlamini lo balisihamba naye babe mushoka bamaziyo bathi umncwabo ngoba uyahlela ilokho ngibopha ngebhandeli lodwa sengiyanazo noyifoma totally akhethweyo uNkulunkulu ukuthi nisize isizwe sikababa. mhlambe mama isimo besinjani la ekhaya sizwile ukuthi mhlambe bekukhona ukudlula ulandelana kwamalungu omndeni Wesithathu kuyo lenyanga ephelile wesithathu kuqale ngazi ngoba ni date kulenyanga ephelayo kwaqhamuka ifoni eqhamuka eGoli unkosazana kaDadewethu ngilamawisa ngomolatho ezansi yathi ifoni belokhu ebesho ukuthi akaphilile sithi hambe eklinikhi kwathi nathi ngiyini ngiyakusebenzisa ukuthi kambe nesikhathi kwahamba kwazikwamina sathuke ilokho zama indlela ukuthi manje kufuneka abuye ngaligula azobekala hayi umntana ke kutholakala ukuthi aphathaniseke babuye naye sizombeka la simbeke okay asithi simbekile yena kuyisabatha komgqibelo sesimbekile kube isonto ungomsombuluko usisi wami lo ebesithi ngomsombuluko siyahamba ngoba ula e7 la ahlala khona ukuthi kuzwa ngakho bashona usibalile ngokusimo kwesempilo basihlupha abantu abakhe lapha besiba la e7 maye ihamba ke ngomsombuluko sisiqedile ukukhumula abantwana ngoba sasikhumula abantwana bangale konke aye ekhaya e7 ngayilungile umthetho umntwana msengemoto akubeka buye ayinathi intambama sithatha umntwana sibuye ngomsombuluko uze ekhaya nanda silale sivuke ekuseni ngolwesibili angazi ngithi yenza la bese ngikhumbula umfutha umkhulu akasabuye ngoba ilanga lokuhola li kwakulwesibili esasiyohola ngalo bese ngiyaphuma ngithi nangu lapho uyashanyela ngithi mina ushanyelelani ngoba unesigeze sami semvulile athi ayikho ngisusa nje la athi ngisathi ngithi ngilalela ukuze kuqhamuka lo phuma egijima la endlini ngimile la eduze isihlobo sakhe athi gogo mina nayifoni ubani angimazi gogo ngithathe ayinagama yebo angiyazi le voice ninjani sisi uthi ayisiyaphila athi ngizacela ukubuza ukuthi ngabe wena umtado wabo kamama myeni lona lapha e7 kodwa ohlala eBlue Bush uma ngabe ngithi mina ngumtado wabo wakho mama myeni ohlala eBlue Bush athi ke ngiyacela mama usheshise la ufike la ngokusheshsha ukukhuluma ngenkosiphakathi uzobona umama myeni lapho uthi wenzani awukahlibonini ubani vele wena engikhuluma nawe umakhelwane wakhe awuphuthume ngoba futhi asisakwazi nokuthi singamele siza simthini ungakafiki wena lo mama ungenzani manje ngingamazi nalo makhelwane angimazi athi futhi okugcina useyabanda acishe ngayishaya ibondweni lakwaSleepy phone athi sayishaya ibondweni lakwaSleepy phone ngabuya ngenza la endlini ngathi mangithi nangumama kwavumile lapha nomfana lapho kuthiwa uThabiso ngambiza noThandazi ngathi uzandla sangena endlini ngathi la nayizwe ifoni
nansi ifoni lingithiwa ngompilo usisu seshonile. Ingane ziphuma la kwake ngathi ye7 kulapha wahlatshwa isitolo lenkaphansi. Zoyithatha phi imoto ezongihambisa ngiyaguga phela ngalimala ngikwazi ukuhamba inyawo ngeseven. Size sithole indlela ngemakoti sami ngese7 nasifikayo. Usisu shonile. Sibuya nje la bagogo makhosi. Kufanele sizothi lelo viki sizokwenza ngalo 10 days abathina sisebenza ngesizulu. Ukuthi sigeza abafoshela. Azange sawugeza abafoshela sishona. Kwenzekile ke namhlanje sesibahambelile singenile kusuka eqaleni sayizawufika kulo okugcina esisuka kuye manje uzongisiza kumfowethu ungeyibongo ngoba ngiyasaba Nkosi yami ukubiza izibongo zabantu kulezi inkundla kodwa kona hayi sekwenzekile bakithi ngiyathemba nje ukuthi hayi bawolala kukuhle konke badle kamnandi Nkosi yami bomama lapha ekhaya ngiyanibonga kakhulu kuyo yonke lemizade ngihambele samukeleke kahle kakhulu ngiyabonga kakhulu babukeli nabalandeli bakamncwabo liyenza njalo phela nisubscribe lapha phansi kanti yini hawu bakithi awenze nje njalo nangoba phela inkonzo yokunikela ibalekile mawungenzi njalo ngiyakukhuza konke engizokwenza yona subscribe phela cha ke ngizothethela nami umfowethu la ebengihamba naye we community radio yethu nje la eNewcastle la eNewcastle eyenza umsebenzi omhle kakhulu naye futhi eyenzela wenza umsebenzi omhle kakhulu bathi umfowethu luyana uTerence okaMagembe ngwengathi mangabe sibukela noma sihamba naye ngwengenza sebembiza ngelinye igama kodwa ngathi mina uTerence lo uMagembe lo uGembelezana ukhona ke la Newcastle kwiNNCR ngizomsondela naye akufakaze lokho ngoba phela uyakusho eradweni atshela abalaleli ukuthi hayibo udokotela uMncwabi uyonikela ebantwini manje ngiyafuna ukuthi futhi aphinde akufakaze ukuthi cha udokotela uMncwabi usekwenzile usebuyelile ebantwini usenzile konke okuhle Terence Magembe sondela baba Dokotela angengithathe lethuba ngibonge kakhulu kubabukeli bakho kulesikhathi samanje igama lami nguMagembe engaziwa ngale emsakazweni NNCR 103.7 FM ngenza uhlelo langa lwesine lapho sikhulekela khona abagulayo sikhulekela khona abashiwe izihlobo zabo udokotela uDlamini uThembisile wathi umsakazo ucela ubambe iqhazwa kube abalali bomsakazo bazokhomba imizi ethe yabasenkingini ngempela ohlelweni abalali bomsakazo bafonile ngolesine ngo7 kuzokushaya u8 ebusuku bayikhomba imizi sibe sesihambisa ireport kuDokotela uDlamini ngempela ayekuthembisile ukwenzile kumnandi ukusebenza noDokotela uDlamini ngoba ithembiso uyayifeza ngingumsakazi nje ngikhululekile angisabi nje ukuthi ngikhulume ngithi uDokotela uDlamini akuthembisa abaleli bomsakazo NNCR yakwenza sibonga kakhulu lapho uthatha khona Dokotela sengathi kunganda nje uNkulunkulu akubusisa kugcina Nkosi yami ngiyabonga kakhulu ngizwile nami Magembe umthandazo wogogo lesigcine kuye Nkosi yami uthandaze kakhulu bakithi ngiyambonga kakhulu angisakhumbula isibongo bathe ungubani lo sisuka kuye nje manje yebo sizokhumbula Dokotela kodwa ke bathi kaNhlapho siyabonga kakhulu nabo bonke nje esibahambele nababo ngokufana kodwa ke lo kaNhlapho ngimkhumbula ngoba sisuka kuye manje siyabonga babukele emakhaya subscribe phela lapha phansi kanti anibonini hawu ithi nje kancane hawu bakithi kanye nje uthi hawu siyabonga